Namalenge sama kungkam sa ngaming samru lagi tharing gonda namtu khari changling balana using rsync command to take backup. So rsync like the intelligent kalore command the Linux mangche nalo la ngasone yedi yeshura default ngasone yedi yeshe and command deep hujutan jenga to backup plan shura. Nima training to the to shi ba kuna sama kharla kudula na dinala ya duplicity like the duplicate of the integi package software niche shura. Addition balu antine and Pujutan backup plan shura. The three case name of VPS and virtual private server to Pujutan to Zambalia and software damage Pujutan to Zambalia in Calore such a novus any given it Pujutan member Chashni and TV Azul Cabloria process damage large to Zambalia could be bandwidth side which the production area rank infrastructure shura Chalabon some coaching the charter shura. Won't it show me up to and the 강의 큰 매베톤에 아웃슨 라이브 기준단 장수들링이 아니 기존만 매베톤에 아웃션 도ing 치타 rsync command 한 둘레 호스 디스토라나 인디션 미티샤 칼로레 rsync 체 인터넷 나 아카이브 체 kan 카레 랭귀네 kan source file 도나 야마 source folder 쇼라 the source folder 체 internet destination folder in this destination to destination bit the two stated banamlang sama yawosh simanda yan ti corrected to the anzinalia the similar lash odi ti the data sure kisi try and the command tabache na bena source lash around source and destination lash ra data sure odi kan gesen na nyabina an color kwan ja this out good alaga email kwan ja pe daw chi color source ne destination to the copy che do da de ra the montage khardola na to kisi na maybe file this server tine server simbajilia ani backup this server simbajilia shell in data to yaman and the dormi khasige ya log to in data to some server simbana je ani je color chema ya server chibi ya question na server simbate na ya ko chine backup ni ne log to le to somebody ya ram chime ha ni ma ka nge khri ne sama troubleshoot chi ba o to somebody ya tat ni story ya dam chi di ya copy na command de ndo copy te na medu sample na to rsync na ya kan de store da bena rsync and in this archive cheese and kisi tanda medu se dictation na blange some correct to do me sure sinjamana na kajana na ndu tige samlo halti sune live and chira and kange mod ip shura modip.com che and na ndu tilia kya and scp la shura with the sure ya scp and the link ya ho tin number se digitally can path to destination shura ndero o ndero che pujuta ya shura ta di kemalia kyange thona chunse thamni mong shush ti zum ba di keblolia chik slash thamba jedo che che shu che yan kang tu ne chi do chi do slash yena da mana kyange yan kebas kongura okay ani kissing to dinalia ni dinalia kaya ti yena da mana keba kharina do koya sho ti yena da mana keba khatolana kesi namsu slash kebina ra kedu sambal kharchi yorlana kirange source nalogi file the file data directory khare yune tumsu changma ni destination la pebe moto source la ming di folder di ni tina tu mare chesan destination ngo de zamba source ngo da chik kya na lo thaya shura ta kesi di keblo ya backslash de mebe na kharchi lana di source di kanza tina la chik shu nyumdo di na la source na lo na thun kanza le ya khashiriya linux and distortion banina source di che di na lo kanza shu ma source di na lo dan tu ti do nyu shu na ti kyu ju na da che samalo tok thaya sha o de chi ta di ne ke dia posting na to example pe che ti che example che pi doing che na te ne ta na to backup link ro backup link sa be che ya ta thari ni rsync command de chu dan backup che link sani ni backup ni wish link and the nang backup sum plus dinani source dinalo tani source di folder na okay thei dinalia file thang ko ye and tangal file to la ni ti chedro tani to se chi ti session source the test color source and destination and folder ni chedro ni chede tani tamuni chim chibu ko ra konin ja chibu ko yu sambal tani source na lo yo sta sa tu sambal ya destination file ju de pina yo du ra yo to some tan ma yo tan sa de chele destination of file chi thewal le be shora ta tin de de chak mo to ke ko du ngal te de track chi le jang to delete flag la shora
delete flag to chutaya shura o ndero che anti chele ya ta yo color ya kan college armikse ya sys admin makhash nyap to zambal okay laga tinde ta thoma ching ne ching thoma ni som ta yama ta jara mo cho ki ta de na ma che men le zambal ya cron job la shura ta cron job ta ani color ya dinali ya tinde shura khasa mo su de incremental backup la shura incremental backup o tirani ani kuna get to mano la tirani ma to lesen che men na ya becoming oops I'm to do show la coming video na I'm to get cron job that they can incremental backup plan some by che terin ke lesen de na to the grounds to che ta di ya di de backup chigo le ya chi to okay this some sum che ni di gale ta ngazo dige di cho ke kan file don sama don nam na window pijutanya na zip to shira ta linux pijutan de zamba server na la pijutan de server mang che ta window ye de yor de le ne ta thar ke samang che linux de pap se la kera shim shu che pijutanya mau shu ra ta ngazo file don sama zip chi de zamba file folder don sama ngazo tar la pijutanya ra tar ke list zip chi le o don sama sama ke chi na ya don de la okay digam che ta ngazo practical na to shan mara practical na doe na din kalore okay ni dinal command chikyo tsumlo ni link dikang ya kalore dikang page shi github.com samduk tips la shara ni kisi kina su video na ya chikya simutu to ishina ni tichne kalore not the coil na link nashma github.com samduk tips for the nine okay the digital tip ni match ta ta nge de ya server ni run chi chi ni ubuntu server ta chi ni de ya kali linux the server so sha okay ta dina ya ni ubuntu server the ip address chi ka chang ni so go kim se kharim bal na chi shu na da chi je ni back yi server chi ki file kan ta backup che server chi bal ta ni chi yo oh teaching okay ta kisi number len get so kisi ni ma ni video ni ma du si na yan di teaching ke kalore kali linux simba session ssh dm to in chin mano to ne start to service dot service ssh start phonetically amna at c init ani yam to ssh session oh du start session degree teach chube chila shine kwan chala ssh session ani pati june pichutawa ani yegi ubuntu server ki ip address di tanda enp0s8 la jo wo di ip address re 192.168.56.101 okay some group che password che oops unless okay password ni sama chik ma sha che dam da sha de bora che zan ku je no ke ge ulan zi shi do neki password tarani shows okay the quarantine square came the password ni ti che ni tishu bo ni kalore kali linux na ya zu sha wa dan chen na link to ni zo de 192.168.56.102 benchmark okay kalina su de kami chomo sa kalina su da tinale ya mo ji vincenzo de kalinas access denied correction name na ip address okay ni ka teach ni password reset check oh namle ni sama ko ma sumro na ni password tik kasin just tango konda ran reset check chain ne ni password ni bat tik su oh du che
Tani petun chetolia kali tinane tachina kali desktop ani file khacheshu file dom samani into folder suje nikish chishinga system user lasha. Okay, very important file for this channel sanyo folder ne secret lasha folder ming la secret che ini nanti move cheshaura system user from sangmalo start showing number in the summit ingera ending the chiku chiya ingo sangmalo nga khwala ya pu yin balana secret la dina pu is okay titone ya tipo koma secret na pu is okay ini secret na nanti connect as the hard code de nanti chita check chaswa okay there go okay master tang anzu desktop kan ya secret line file kechembo shore kechembo ti anzu server ti root kare kalina shabena ani he crash dan de yum bena ho shita de chezon ti anzu shimpachel tang yin la sho tang anzu zip che do dan de tamar yo rango ani zip do ni chi kashele g zip kan zip la da tar do tamar sho tang rang ka shuru di and the tar do yimba tar che ani anzu command di dish pistan okay ini yang aku pilih ya tujuh matanya ya nomor yang kita lihat di tourist ini ya tourist di sana charge tangan tu file atau folder mau aku pilih ya permission dia orang tu permission ch mode permission ya rasa read write execute lan oh degi file mau aku pilih folder mau aku pilih permission ya patient wordpress terus dan degi si backup flame bahasa folder sama 755 terus file sama 644 tu saya sudah onde file am samsan charge itu boleh permission kasih siang jauh ti dua surat kisi nama dengan orang awal sih nama dengan kasih lepas jauh ti ni rusi tu. Tadi Linux kalau jadi distro kalau tu dah ina, yang mana tar di command tu dah ina, jadi selection. Sekarang tar dia feature ni jenis karya orang na, kisi kena nampu yang nggak tiada sih kerja kertu mah ane zip sih tu tempat dia CZVF ya CZVF T. Ini kan kita biasanya okay ni di standar tu maintain secret lah. secret tar gz dasho ani the folder timing khalim balana ham secret timba odi che tadi sample syntax dot khalana tar che ni kyan ke khalore option dot che and digitally file name dot tar ne dot gz che ni kyan ke source folder in order to source file in order to to sha sho wo dusre दिखाने CGVF का ना इस स्टेशन क्यों जिसे शुरू ना C लोटे अंदर compress चिता क्या लो नाम दा माउच तायो लेता इन्हें तब देव switch तो रिया C लेने दीचे अरे Z लेना तंग protocol तो पिच ताया शो protocol ना रिया तियोरा गन Z प्लायर दा कशी Z तक protocol में अने an तो गन Z प्लायर दे feature मांगो तो अंदर शोरा दी protocol का तो zip दी Z दी पिच ताया शोरा reading also numbering mau kare chata na samai king ro kacham ti wordpress detail also information sama detail to ya ro chis progress ka na so jese dia shora inde che in ft also khatu ta chetan na file na ya file tik normal ro ta regular file like the come jese te email kan with the ft file is samai shora odi nam tik tadi interesting p dirisha p di kharisha na dirisha preserve also ra kharsa ani permission वो the preserve permission वो the channel chetan antu kisha shura okay CZVF antu tina to tar kare CZVF ta dinga nas kingraensare chala kare secret che dot tar dot gz and digital antu kare secret nashmas okay secret che this one okay ये तो CZVF चले pit है सो pit preserve permission ये तो कुछ मत ना pit क्या ना शोधे tar exiting with failure state due to previous errors what is what oh como son de losses means misuse and if it's loss you will down to the lections kit in pit का जो ये तो हम शो अन्य दिख रहे दोस्त हैं ना pit file शेषरा security untuk kerja ni kami terus kami show ni di video di post ini troubleshoot
오 남랭이 참로 아주 칠로로 차바게 위출 좀 스테이드다 공부 켜는 거 좀더 되게 먼저 p preserve permission 라이디 command 디 켜는 비추 좀 무슨 먼저 컬러에 디셔서 당도 normal run session share star czvf number of file maintain secret star 아니 .gz Chitan zip command mango yordele protocol mango yordele di yaw should color chart di spaceman should stasha okay on the truth subset and security file di okay generate chetsa so chetsa tu zamba ta nanzo kharela na di secret file di na khwal tangi shube na dil tangi is khare ubuntu server na tangi is and dang ubuntu server na ye jik suggest so chora and dang ubuntu server na jik okay the source the destination folder stop 이들의 folder 찾아봐 folder 찾아 아니 secret folder 그전 secret folder 되는 거 receipt is 아니 인지문지도 고여도 고여 말다 있는 당 라스트게 디시 답되고 있는 시도리야 home send secret okay 되게 당하에 같이면 발람디 rsync 표시된 있단 계시키한테 나타도 root 순서니 그것도 그만 쳐요 계시키나 root 매나 sudo 쳐요라 오 되는 rs 아니 किसी rsync के कमांड का मंगो किनी ट्रेवन अनि मैन छिन rsync ना दागा अनि rsync के छिन का टेस्ट को टपेश ना rsync ना टीचे तथा जिने rsync का ले a to e to द नंबर में समय का जी वीडियो सीन अनि दी किनो जो यहाँ कोन्यो को और मिडी h to खरिना बनाशो ता a दिन archive to छे इन e दी किसी ने नॉर्मल पेज रिमोट की दा जो यूजर्स टेंशन 먼저 도시 또 다르게 쓰다 안도 되다게 remote president zambal에 ssh president lamsan e lege ss president में ना टीमों पे v ना wordpress था v wordpress से मुझे president दे ने e जो e दी archive लेना जो file दी zip source दे ये तक तो rs कौन दोस्ते RSS command specify remote shell to use with remote shell pejutaina e pejutanese a dina the archive archive to file from pro zip share to dan de koni ani a pejutanese copy ta che sha sha okay tang ju theory de kam stick to and dine ja ang ju kharchen balana rsync a komoso e dine ang ju kharchen lana ang ju file de link khare secret okay secret dot my goodness mission part of this loop tar.gz this go spelling start with the secret tar.gz okay tiba tichche ta kinang do page kharkan tangene ssh kan tangene ssh ne oh como son patient to send it to inde masche protocol developer sss che ani secret che okay dark zip che and teacher username the pre username khaimba some to pimba and ip address karelana 192.168.56.1 sure 56 klan ram ke chura kang ip address khaimba okay 56101 do 56101 nga such a cross sharing ba lawinga nga steya ko present working directory matina sharing the copy che saira copy che sa tu samparia copy che okay and then middle ya slash to so okay slash name che okay shukto kang name shows yes on remote content to means and some to be password the server remote is calling balana means shukto okay tas how to get delete understand dara clear yes clear to ani secret delete che tang zo le yang chik ngone chen tang ye thang kin nam leng sam le ya chik chitang this no so ngone chen kre che orla na kyan ya secret file di yore website che ya mt5 hash am so sha5 to inde che shong go hash che 256 sha che sha command chitang this
SHA-256 and secret tar Kendi 아주 람상 구글스나 딥백 캐치버리 아주 칼로 텔게 세미기 비추시다 당기는 더 있는 때문에 지금 쉬울 캐치버리 hash a file using SHA-256 command Linux. 이 공모선 자기네 참박 배치 딜로디요 말아. 타니로 미츠벌이야 탭스타워 케수 치즈니 PC 나물링게 삼물로 공부키는 무슨 배치랑아로 꼭고 쉬우체데시 달로레스라 오늘 지난 주디게 배치 파테다 드론데 처음으로 이 꼭고 쉬우체데시 샤삼만 주디어라 맨 샤삼 배치다야죠 아니 제단 딜 MT5 도다 담만도 배치다요 딜 땅가랑기 personally same thing 게다 이치도 유나면 기시 kan MT5 디 이치 망요 샤삼 망요는 아샤 256 라이프 딜이야 마 이치디스 담망 수수 금전 칼절은 더니 하싱나니 SHA-256 직 하체교다 토교도 뉴스디 믹스스다 나랑기 투난 제뉴 타임 하면서디 코스모스 MT5 니 코뉴 MT5 나레 디스 크랙 인마 워싱 거 뉴스 디스 디산도 리버스 쉐어를 더라 타이네 아주 3 SHA-256 페이지 당이나라 아니 A 디칼도 알고리즘 디 페이지 당이 인스타 샤 데페 몽고도 당이 디 페이지 정보라는 SHA-2 디부도 니 하고 256 다 512 모두 좀 심박도 페이지 당고에 뭐 거의 뭐 तत्रिंग अंचु SHA-256 ना favorite की पुस्तक है तत्तिना अंचु खर्चेंगे बालाना चोट की शासम छेरा अंगति algorithm खर पुस्तक है ना 256 के पुस्तक की ins अंचु secret file .tar लाशराती अनि मेगी hash value तिरशास तत्पेले यानी file stance जो हम बोलिया तब Tikimal किसी hacker do to इंतज़ार चिक ट्रोलर होता है hacker दा cracker होता है तो मैं तो क्या शरा वो इंतज़ार होता है ना अनि 256 अंतम सामा program सामा default नालो Linux में थांगोने यार और इंतज़ार E54 7E54 7E54 unit E4 EP okay so last value तो चल जाए मधु कां तो उसका मांग छे डाउट होते चितान शरा और दिंगा तो मांग छे को कुछ ना कोना चिको चिकन देसो Data example data integrity la shura dan dan tina ya theory donation de shura CIA la shura de shura CIA la shura any kosa chip integrity do chip che and authentication la do da any chip kosa confidential do in the chip sum style within ne the theory de machine that practically until la chitan chip o to che data chale and can pay tan sa so Tibetan sabe cheleya namling samyan choice le khasin cholel okay ngati ma unzip chi yang khare chelena tenchi ansu thabusu nang de CXVF /CXVF pejtan ra p de ansu long de chane promoso c lana compression ba sama chi ko chi ta deliya ansu khare CGVF mara CGVF so CGVF kachin zip che okay to store any tinang anzo khalchalana secret file anzo pejuta acha the destination ding jumber magushra go mar file name che any kirang ge khara ha khyambogolna cd sabriya extract dil khalan extract okay anzo digang ya update chin cards next kharelana extract odi khan digo anzo extract chera okay finish mask secret cd secret now to okay some system those chije tang am chu thring ki ani lesson the masne ni to story khalo le kram backup plan che the rsync to ne remote server na ya join che khachine trialing to khachin kechin go yin ole di lo di pe option still head on da and delete to the head on okay khachine delete ang do delete che simba no takda de simba samang na usti takda le ado che chara tang osu ni thamko trialing le de kechin kharchin ni mis trialing ti tang ado server check kora ane example session di patchesna ni thagara ne condition ni kharchu master ni thamko de master okay secret na lo liya
tu sentir tapi chisna ini tongko destination nangol file na came to remove destination caplo ki samlo remove zero chis chosen destination nalo ya tongbarang che and caplo likna siswe ti 다가라는 문신에 배트 차도 가지고 slash caption bakhalna slash majawina kina kharchalna destination that super patient ni kina dostemana destination do che ni slash majawche di java step na usare and di map nele destination ko path ko map chado shora is not directory come to sure do something ke do city destination ke kuch minda okay tang kaji command dile to backslash to the start and backslash map na destination ni to subto ini destination masum se di na lo kan to subto chilti folder di che sha tadi page bas to subto bana ta am fresh ka subto bas na sit move copy and na secret na lo case tang ni tan de kan si swe backslash ke so destination na lo approach backslash ke so okay tang am ga jela na backslash city destination asi da khadle gile na secret chol secret che okay kam chishwa secret che oh tux le mare ale tux mare como tux chikli do ta tene ngato tuxu je de tirisha ka sambu system sama lo linux distro sama yo da alti this shi kasha mada sto ene okay okay a command pe jutan so a command map che pe justan mara so a command map la pe jutan na city map so much lot ene nga kachana remove che destination ki na lo ki file sama map so is remove destination is a directory remove okay recursive maybe kachana na lo file ma go yoran to okay to so recursive usually to kharicha love in us oh my goodness kachila nganzo kachila na destination na lo ya ke kushya mares ke kushmda and then nganzo kachila na copy che secret che the destination ya ta che or copy the secret the okay nganzo ya mango yosa khalila na recursive to and digitally ls ta destination na lo ya karka to secret to so okay ta nganzo backslash na secret to okay let's try without backslash then secret che destination okay let's see again city destination knowledge to secret answer I am saying that's not on the can it is flop to change to just kiss down show and then the cases came on the now one is not dinalia condition to learn and this to Tanya don't by na the secret not to do the one is an alia where the condition code and this cp secret che di na lo tang ye de kang start chi so kan si so start chi so ta ne ni mo start ma chi ba le ya nga le ya de ste wala na secret na lo ki de secret na lo file chi go de ma thon so o di st ko tang ye de le ya nam ju na do o di thon de color ki si kya first backslash ke bina di chuo mo do tong su le ma le ta theri deli I am saying ni color backslash ne ko je an ko na lo yan di file drang cha yo o di ten so o di thanda chik thanda basic do chunju da kang yo ma de ki if you are handling the big file kisi kran file cham shu shi ani kang chale na go na di ko na chu yan ka na yan di na lo jip ju yan start to ke yan sama ma ten di remove che ma go che shu la okay tang de di gang le ni pe o sha thong mo sun che sa 공부 무슨 거 수행이 지금 디나리아 아니 지금 트레이닝 the example the map society 아니 마랑선 넘버가 디 클로베 디니가 컨디션 미팅 지금 이 스마냐 체 피시킹의 인용에 그런 게 냐는 내지로 오케이 디지체라 다 디지라만 또 delete 디쇼라 다 delete 컨디션 발라나 다 대신에 감바 좀 멸치야 거네 길이냐 보세 독스체 ta di na lo le nya tu de chito okay ando di drawing ba china di tu ne ya ni tu china nya thang wa na si na ra secret sample folder na le ya kone secret sta na
Okay. So tadinge khare tir da rasmusne chede mod destination secret was city secret da so pu shai da slow ta kunting na. Okay. Secret na lo ya. Okay, ngatis confuse just so ni din na lo bi secret folder ni tang ko map sin da. Remove recursive secret map che. Okay, ngati chu go yem che. Tene yang ja ko ni ko jo step 가지는 띵한도 단다 띵에 알았으면 답대로 시 야구로 차는 질랑은 좀 오토매틱이라 오토매틱 좀 봐. 인터넷 잘 나오 말은 그냥 컨피던스 망래죠. Okay, file in this chasu backup building backup farming. Okay, so the copy mode match. Okay, the source destination example chuji che 답대로 situation did rsync तदंतु दिन में दाखसा SSH मादाम चे normal workstation run out चे नि क्या लगा secret layer चे क्या source चे नि destination दी भागरान या चे ना skipping directory secret. Okay, could be double चालू तो क्या में तो दिखा कोने make directory से शामिल destination. Okay, तो दिन में खर्चे ये बाला भी ना नितने rsync cheese rsync cheche and rsync file the खर्चे ये बाला भी ना source themes destination themes skipping directory secret bits. So destination I check there. Okay, destination I keep in the come sure it is fiction of the team. Oh, numbering is some logo most on the person relays less Magosho to that well. And junior conversation and things the best now rsync nale nitty at the that deep in a patient the tongue of secret secret name destination layer poyasha. Okay, secret name keep our destination layer seems now did down to zamba to ls check destination at the zamba layer. Okay, destination of 5 needs to do so the culture and color secret naloli kare update le the any destination much update play do the in mountain studio do the yang young tan da so one the start to jo ja ro shora the patient tajing to color rsync give to chesar ta ta ngan to khalche begi jare dana ngan to secret na ji ju chabe jelia dinalia system user nalo file ni nane file thangbo di 002 di sabara user the input on the let's remove system underscore user kajan ni sabe na ingo yota samni cha yerche ta ngadu khande cha deulana secret na file chik modo yo mare inele ni destination na ya imba chana ni file ni cha deu to ni cha de ta ngadu destination na subura sub de ta kan chik ni ta ngadu manually to start on the go che ni rm to remove cha ma tension na dig the email channel ya backup link to backup tomna the year dine ma plan to the update channel khabo shigura to dine ngam to file amade kare dana secret pra chesa kone rsync to -h digital ngam to ani delete la key page ta sha delete la the key page ta in channel the source the kare lana secret che ani destination kira ta kalo lana secret na lo ki delete le don engine ji yanti formani la kalo re am ne mana modo and delete na do da ji maps and ke khna mata secret na lo ya you to chip ji update the destination update ya shora o di che do ya di che command to ta ta ngam destination na tai mera cd destination destination ya file ni batla kajimena ko sync che sho sync che secret na lo you to destination reflect changes tapa che sho ta jeli ya to file chunji dine ngam to khare understand che to ran ta ke kya file tomna ma go ti ge yuna command to put ta be na ni tra pe na ya changes no tapa le ris che sho ni and tring ki ngam to option tin na le ya ni color chik mane ajo go to che ma go shu shi te se to cha so nam ni so ko mo so ani chongju dina iduna ngara e ke tang ki se ja sang to ya ke tang na ra o tu che nam leng ke samo shu den ja go sim che nang go